لچند پارێزگەهên Iraqê salvegera sêyem ya kuştina komandarê hêzên Qudsên Îranê Qasim Silêmanî tê bîranîn. Bîrûbawerên dijhev hene li ser azadiya bîrûbaweran li Herêma Kurdistana Iraqê. û FBI lêkolînê dike ji bo bizane ka eger êrîşa li ser polîsên New Yorkê li êvariya serê salê karek tîrorîstî ye yan ne. صلاف ورز بخير هاتن برنامج كورت كونكشن جدنجي امريكا لواشنطن نها حفتي سبيدا رجع سي شمي از داخل شمو هيفين دمك خوش جورا دخازم ده دوشنبه لبغداد بصدان عراقيان سيامين سالفاغار راكشتنا ابو مهدي المهندس جگري سلوكي هيزن حشد شعبي وجنرال قاسم سليماني سلوكي هيزا قدس انو بدار شرشا اسلاميه ايراني لبغداد كرن افهر دو سركردين چکدارن عراقي و ايراني د سي مهايكا سال 2020 دا د ريشاكا عثمانيه امريكي دالنزيك فروخانه نفنتويه بغداد وبفرمانه که وی دمی امریکا دونالد ترامپ هاتن کشتن ده دوشنبه گلک باجارین عراقی بیرانین هات نکرن لبغداد بصدان بهیدار بربریا فروخانه بغداد و مشیان اف ایریش بو سدما دلگرانی و ترابونی لعراق و لإيران جیو هر وصا آلوزین آسایش لهرمی زیده کرن ایرانی گف خوارنا کو دی تولا کشتنا فرماندار خواه جنرال قاسم سلیمانی هلینا جه کشتنا وان دو کسان بویا گورستان و میدانا نیشاندانا پاشماین ایریشا به فروکای یا امریکی لبغداد. بپی راپورتی که روزنامه تلگرافی بریتانی دوینه دوشنبه و به پشت بستن بسرچاوکان بریتانیا بفرمی سوپای پازداران ایران و گروپی که تروریستی ناساندوه که به هوی نارضایتیکانی دش به حکومتوا او هزا حوت کسی دزگیر کردوه که پیوندیان به بریتانیا وهبو. ام هنگاوه که لماوی چند هفته دهاتو در را دگین رید للایان وزارتی آسایش و وزارتی ناوخوی بریتانیا پشتیوانی لیکراوه. ناساندنی سوپای پازداران ایران وک گروپی که تروریستی باو معنای دیتن که اندامانی او گروپا و آماده بون لکوبون وکانی دا و هلگرتنی لوگوی امر خراوه بردم خلق داده بیت تاوان وزارتی ناوخوی بریتانیا تیبینی ندا لسر راپورتکی تلگراف لهمان کاتش داو تبیجی دا صلاتی دادوری ایران دالیتن دو هاولاتی فرانسیوی کی بلشیکیش به تومتی سیخوری سیخوری و کار کردن دیجی آسایش اجتماعی ایران لا ایران دا تومت بار کراون. دو روزان بریا داویا سال 2022 هزین سویا دموکرات حسدی اپراسیونا بناوی بروسکا جزیره لدیجی شانه داعش لهرم حسکی و قامشلو دست بکریا لگوری آمارین جی قماندارین اپراسیون در دکاون حیانها 124 برگمان و اندام شانه داعش هاتنه گرتن. زانا عمر پیانوی دنگی امریکان لقامشلو افراپورت شاندیه. روجا 29 کانونا 2022 هیزن سوریه دموکراتیک هسده به هفکاریا هیزن هیفپیمانیا ناف دولتی دست به اپراسیون کلشکری بن ناو بروسکا جزیره لدیجی شانه داعشه لگندوار قامشلو هول و حسکی کر لگوری فرماندارین هسده جبرگفن ترکیه و ایریشن وین بردوام لسر هرم کردین سوریه داعشه درفتا تفگر و پیلان کرنا ایریشان دید فرماندارا اپراسیون بروسکا جزیره دلبرین کوبانه دبیجگو فشار اولکاری دما درباسبوی دل سر شانه داعش کم بو لو ما پیوستی به اپراسیون هبو گوشین هم بر اجبون واجی هم ایرشی دولتی ترکیه سر منطقه را منجول دبن هم ایرشی داعش را منجول دبن هوا حردی به هفتر و چا او به یعنی چا وری ماشند و هر کسی دبیجه داعش خاطره ایرشی ترکیه جی چد به آلیکاری دده داعش ده خو زیاده تر دکه خودها راحتر حرکت که داغ تنظیم دکه وری خود تایبت وری ایدئولوژیک دا پر خطره یعنی لگوری آمارین هسده دو اپراسیونا بروسکا جزیره ده زیدتری 124 کس هاتن گرتن و هجمار کمزن جچک و تقمانیه هاتن دست سرکرن. ریوبر اوفیسا راگاندن یا یکینی پاراستنا گل یپگه سیامند علی تکس کرگو وان ری لبر پیلان داعش جبو پیک آنینا ایریشان ددما سرسال ده لقامشلو گرت.
نهایەکیش سەدەمی ئەساسی دەستپێکردنامەش وێ پێنگاوێرە ئەو ژبەر گۆ هەنێک ئاگاهین استخباراتی لەگەل هێزێمە هەبوو گۆشانەیەن داعشی دەست هەنێک عێریشا کردبانە بتایبەت گۆ بەرێمە لە سەرساڵی بوو ڕۆژن سەرساڵی پێلانن پرمەزن هەبوو گۆ هەنێک تەقین و عێریشن وە لەسەر باژار وڵاتیان مەچێ ببن لەسەر وی ئەساسی ئەف پێنگاو هاتە دەستپێکردن. لآلیەکیدن لگۆری هێزن ئەولەکاریە گۆ ئۆپراسیۆنên şeva duşemê li ser bingeha agahiyên tekez dor şaneyên Daişê hate kirin. Di encama wan operasyona de 36 endamên şaneyên Daişê û alîgirên wan li Qamişlo hatin girtin. Hêjaya gotinê got cara yekeme got hêzên Sûriya Demokratîk li gundewarên Qamişlo, Hesekê û herêmên Hol û Tilhemîs li dijî şaneyên Daişê dest bi operasyoneke ewlehî berfireh dike. Hêjaya bîrxistinê got şaneyên Daişê roja 26 Kanûna 2022 li bajarê Reqayê êrîşa navenda hêzên ewlekariya hindirîn kir. Di encam de 3 kes ji hêzên ewlekariya hindirîn û 3 şervanên Hesedê canê xweş dest dan. Operasyona Brûska Cezîrê operasyoneke pêşwext ji bo rêgirtina li ber êrîşên پلانکریên Daişê bi armanca din got ewlekirina derdora kamp û kirdîgehên got girtiyên Daişê tê de girtîne. Zana Umer dengê Amerîka navçeya Holê. وزیر دەرڤایê Tirkiye dibêje ew digel wezîrên dervên Sûriya û Rûsya jî dê li nîva vê mehê kom bin wek nîşaneka here dawiya nêzîkbûna Enkerê û Şamê. Gelo civînek bi vî rengî dê çi bandorê bike ser herêma jêrdestê rêveberiya Xweseriya bi piraniya Kurdan li bakurê Rojhilatê Sûriyê divê delîveyê de em mêvandariya nivîskar û rojnamevan hoşeng û sê dikeyn. Silavkekê hoşeng serê sala te pîroz be berî em behsê wên peywendiya diplomasî û hewla diplomasî bikin. Min dixwest ez baweriya te wergirim li ser vê raporta ku guhê Xwedayê ya ku operasyonek mezin li dijî şaneyên Daişê di herêmê de bûyne ez baweriya te li ser wê wergirim. Tiştekî baş eger operasyonekî bi vî rengê hane li hemberî Daişê were kirin lê yek encamê ku me re derdixîne tu dibê qey yani ev ha xwasa sal derbas bûyî tu kar li hemberî Daişê nehatî kirin. Dema ku me re bi van hejmarê hanê endam û piştgir û alîgirê Daişê bigire yan jî bi vê hejmara mezin a teqemenî û çek dest deylê ser demekî ki yani evanan kur bûn û ev ha xwasa salê ku operasyon û şerî li hemberî Daişê yani çawa ev encam li piş xwe hiştibû demekî hîna Daeş xurti ev bi rastî yani ji bo raya giştî û ji bo hêzan navneteweyî jî dibe wekî belgeyekî û ji bo hêzên herêmî jî dibe belgeyekî ku metirsiyên Daişê hîna hene û dibe buhane jî yani dibe belge jî buhane jî. بله که کوشان دوی کرد به چه چاوی تماشای وینی زیگبونا شامی و انکاری بکنو دنگو باسیم کو وزیر دروی ترکیه دگل وزیر دروی سوری و با آماده بونا وزیر دروی روسی جی و جاره که دی بجوین چکو دیاره و بری ساله که جی او جوین چه نبویا یعنی دوی کرد به چه چاوی برای خوب بدن وی وان جوینا اف روشانها براستی سال 1980 نبیرا مرو دما کو دولت ترک کریز جبو رژیما سوری چیکر بو و انجام وی پیمانه ادانه هات مورکرن و اوجلان جو سوری درکت و تیزانین کو تکلیه رژیما سوری و ترکی هر کوچون پیش د چون حتی سال 2010 گهاش آستا کنسای استراتژیک دنابره هر دو دولت‌ها ورداین و چاغه پکک و پید zarar پر دیتن افنیزیکاتیا هانی دبکو حولدار نها وکی دوباره کردن یانجی پیمانا آدانه آدومی که جوی چیز سوری درکد و چاقی اوجلان درکد اگر سر انجام آفه پیمانا هانی پککج روژاوا و سوری درخیلن یا نه افجی پرسی گلو یعنی تشتی که امریکی نت کاری پروژه امریکا ها و پیاده و قصده و حسده جی پککی خود بکرد گلو وی پیمانا هانی وی کار بپیک بین یا نه افجی روژن پیش رو برسواویش روش پیش رو بمینه. بله که کوشان یک دپرسا کو رنگ امریکا به دنگ با لهمبر باشکرنا تکرین دیپلماتیکی نبرا شامی و انکاری لیت بیجی چاوی خوشکاری کی چکداری د سوریه ده بگره کو نیازا سلوک ترکیه یا بتایبتی جی اگر لدمکی به کو روسیا آگاه دار به روسیا دیگر وانا پلانک و صاحبه امریکا
بوی بیدنگ با تبارت کی لگوری ما حتی نها امریکا بیدنگ امریکا دکاری وان هودانی هان استنگ بالکرانا لی هودانی امریکا جبو در خستنا پکیل روجاوای کردستان تیکشو حتی لگوری آگاهی تیکشو نه لو ما وشنگ ببر از گوتنا تا ببرم امریکا نابیج او پکینا او امریکا او بدوست خود ناس لكن دشاري تيوري دا او ديبيجن هيزين سوريا ديمقراطين وهيزين يباجينا نابي وان ناداني بكيكي ناداني بكيكي مشارك دين نايوي معناها هانيكو امريكا نا قاعدار جرمشي شل سر عرضي هي كي ورده سلادار كي بريار خدي بريار دوي هري معاني ده هولدان الامريكا هبو قصد بقى بروجيكي امريكي وحتى نهاجي بروجيكي امريكيه لأ بروجي امريكي جبو وي هري معاني براستي خسريا ديمقراطيك بهيزن جدر فايسينور او بروجي هاني جهاز ريكي ختمي نهار روس هولدن اجا اب هولدان روسا جبو نزيكاتيا دنابرا رژیم سوري و رژیم ترکی البته و باندورا و کردجی و ضرر و زیان جوان نزیکاتی هم ببینید چون بچه نزیکاتی دنابرا هیزن دا گرکرین کردستان چه ببه رژیم ایرانی رژیم عراقی و رژیم ترکی و سوریه البته باجا و ضرر و زیان و كرد بدن وكرد سوريين باشا كيكي وشان تبع حسين ديكي كو هسادي بروجيك امريكيه وهمو تبع روشا كنا هم دبينين لورتو وصا دبينيكو بروجيك امريكيان اگر وصا با معنا با امريكا وي بروجي كو اگر او بروجي افاكر با وي بروجي بباريزجي اري امريكا قال لك بروجي وي هبو نهن بروجي وي تيكشون امريكا حتى دا هول دي كو في بروجي هاني بباريز هول دا يعني حتى خص مظلوم عادي وكي جنرال هيزن او لكاري جير تشيكر ميديا جير تشيكر نورث بريس جير تشيكر قناه اليوم تشيكر افهموا بفينانس كرنا امريكا هاتي كرن لي امريكا كار بشترفي تكذبكم يعني تيك شو ده هولداني كو بككش ورد فينا نت كار يعني امريكا زانه يعني تشد ميديا ديفيجن مثلا دنه لتشتد بنتاغون وسي اي اي تي قوتن وهولدان امريكا كو قصده و پیدیج پککی دور بخه مجارکی دنه اف لپاش پردا لپاش درین گرتی تین گفتگو کرن و هولدان تین دجیر دارین لگوری ما يعني بروجي امريكا قالك بروجي امريكا الافغانستان جيتي تشون بروجي امريكا العراق جيتي تشون de بروجاوای كل سوري جيده كيف هو شنغ كي سباس لما بتر رينا هذا ما نفيسكارو روجنا مفان هو شنغ اوسي جبل شيكابو مره قال كي سباس باسبور واشنطن بەنامەیەکی هەفتانەیە لە بەشی کوردی دەنگی ئەمریکاوە ئامادە و پێشکەش دەکرێت من بەڵێن ساڵح هەموو ڕۆژانێکی هەینی لەگەڵ پسپۆڕاندا تاوتوێی گەرم و گورتترین بابەتی ڕۆژ دەکەین لە پەیوەندی بە سیاسەتی دەرەوەی ئەمریکاوە لەگەڵمان بن. كومالين جواكا سيفيل ومافي مروفان وهروسا نوينرين هناك لاينين سياسي لباريزغاها دوكي ودافرا بعدينانا كردستان عراقي دي بيجن او نرازي بون جروشا ازاديا دربرين لدافرا خوا د سالين 2021 حتى 2022 دجي قالك تشالاغوان جبر بيرو باورين خوا هاتن گرتن او هي فيديكن دفي سالا نو دا ميدانا ازادي برفره ترببا سلام بالاي افرا پرتگاهاندیا آزادی را در برین لپارزگاه دهوک سنوردار د سال 2021 دا هجمارک ج چالاگوان و خونیشاندانان به دست هزن اولهیه لدهوک هاتن دست سر کرن. د سال 2022 دا هجمارک جوان هاتن آزاد کرن. 5 کس مانه یم به 6 سالان هاتین زندان کرن. چالاگوان و جواک سویل دخوازن سال 2023 لبادینان سقایک بو آزادی را در برین برقرار ببید.
البته وجی که تندکرنا یا آزادی را در برینه ریکه ندان به آزادی را در برینه بخرابی صد دسالات و دسالات دورا بهدینان و دیسانجی که است یه تقیم ولات در وجی سر حریم کردستان تایبتی دورا بهدینان ده خراب ویاریدن. یگرتو اسلامی کردستان یک جه حزب هفرک لی پارێزگەها دهوک دیگل پارتی دموکراتی کردستان دیتناخو بو آزادی را در برینه ددن خویا کرن. هر که حسکتن چفتن دیویجتن پاویجت دینی محاربه دینی بکتن بوان آزادی کامل یا هی اما بو هندک جهاتا اگه بحث بکن دهنه گرتن و دهنه زندان کرن بجوری بو هندک جانبای برفره یا موجوده یا هی هندک جانباجی قدقه. خالد احمد کارگر لقی که پارتی دموکراتی کردستان لدهوک دیتنک دی هی بو آزادی را در برینه و برگری جه دستالاتا دهوک دکت. آزادی سر یاسای دانینه و بدیتنا من دهوکش آرامترین و راحتترین و خواجهترین و آزادترین جه کار سیاسی و روزنامه‌وانی و چالاکی مدنی دایل همین جه که دیتر و داتا ود بجنمک و گرتیت ما چه زندانی سیاسی آن سر آزادی را در برین تدانینن و هگر تده بنجی ام خوب ارک خود بینن کو براوانی و پشتوانی لی بکن. ریخستین جواک سویل و چالاکوان گلک جاران به فرمی داخوازا خونیشاندان آشتیانه لدهوک دکن لی ری بوان نهاتیه دان هر وک هنک جه چالاکوانا ددن دیار کرن. سلام بالایی دنگ امریکا دهو. جبلی گرتنا چالاکوانان جبر بەشدار بوونەوان دخۆ پیشانداناندان لە دژی ئۆپراسیۆنن لەشکریین تورکیا دەهرێما کوردستانیدا و ژبلی داخوازکردنا موچەی فەرمانبەراژی پڕانیە چالاکوان و خەڵکی ئاسایی دە ساڵن 2020 هەتا 2022دا بەتاوانن بە خراپی بکارئینانە میدیا جواکی گرێدای بوونە دەوێ جیهان لەسەر ئازادیا بیر و باوەران و ئازادیا گشتی لە هەرێما کوردستانە عێراقی چ بزانە دەوێ دەلیڤەیەدا ئەم میوانداریە ڕێبەر ئیسماعیل ئامێدی چاودێری سیاسی لە دهۆکێ دیکن کاک ڕێبەر دەم باش سەری ساڵاتەیان و پیرۆز بەمە دخواست ئەمشتە بخوازین گوتە گوێ خۆداوێ راپۆرتە سەلام باڵای لەسەر مەسەلە ئازادیا دەربڕینە لە هەرێما دهۆکێ وان هرسی باورین جدا کو در راپورت ده هبن بگهینی هف تو دکاری چی بیجی سر آزادیا را در برینی لهری ماوا ببرد دنگی که اقریبا ناگه همین از تمام فرمو لیسان دنگی که اقریبا هاد برین کاک ریبر دیار دنگت ناگهت ما اگر تو مایک آخوا جاره کدی بدی کار یعنی دیار مایک تا کار ناکا سیوی دارم بکاری بی اگر بله کاک ریبر دیار کشک تکتیکی ها یا پیوندی و دنگیوی ناگاشت ما اگر زانم هفکاری مال در هنانی بزانن دنگیوی تی آن اگر نا امی هرن راپورت که امی هرن راپورته که لسر در بازبونه کاکری بر دنگی متی؟ دنگی تا باشه باشه کاکری بر من دخواست از بزانم او باورین که در راپورت دا بهیستین تبقى هینیک و تشتکی بیج لسر آزادی در برینه لهری ماوا بله زور سپاس دوباره از پیروزباهی ها ود کمو همی تماشفان و گهدار و هیویدارم سالانی سالا بجهینان آرمانجن همیاوی بدیتنا من افروش ام پیدا روشکا تایبت گریدای کومک نسیبا و ام نشین آزادی مطلق بحث بکین لی پریشهی آزادی هیا بس آزادیشی تیتا گریدان کومکا فاکترا و اینها ام توقع که سیاسی دارجین اف واقع سیاسی واقع که ساخلم نینه هزین سیاسی کردستان هفرکیه که دانال گل هفدو اف هفرکیه ولیکریه طاما حزباتی و برطانک یا زاله اتریوه برنا هفرکیه سیاسی تایبت هر دو هزین دست حالات هر من نبید از نوی زوما بینم لی هر دوره که جیر کنترول حزب که دستشان کری
او هزا سیاسی آن حزب سیاسی یا زار وی دوره او درفت همی وکی هفت نه پیشکش کردن یعنی او گرفتن آزادیا را در برین گریدای ابدا صلات و برنگکش رنگا یمترن شوی او آزادی دیتر پیوت نگریدان و خلق آزادانه بله خود در برید چارچوبه گرفتن جواکی دا گرفتن حزو رغبت گنجان دا تا دیمان که كاكري ما ديد كان صار دبوري بون من امنها اتزانم قلت لنا الراس نابج من راسه لهرجي هيكي تایبەت من یاخوا هەیە ئازادی ڕادەربرینی بە شێوەیەکی شێوان تێتە پێشێلکردن لێ ئەمنەها بەحسی تایبەتی هەرێماوە دکن دهۆکێ و دەڤەرە بادینان لە دهۆکێ لە هەرێما کوردستانە عێراقی دکن من دخواست ئەس بێژم یعنی بدەهان کەس هاتن گرتن لە دەمی خۆپیشاندانە دەماک و داخوازا مافی خۆ دکردن موچای خۆ دکردن دەماک و خۆپیشاندان دکردن لە دژی هەبوونا هێزین تورکیا و ئۆپراسیۆنی تورکیا دە هەرێمەواندا بە دەهان کەس هاتن گرتن حتا نەهاژی نەکشوانە زیندانەدانە از دخوازم بيجم يعني او بنافي حكومتي قال جاي تهاتكرن لي آيا لاينت كود حكومتي دا جبلي بارتي دست هبو ديكرتنا واندا ديتنا روشة بهدينا روشة كطيبة وكي خويا يعني طيبة من ديو بهدينا جدايا الجهندي أبا هاي البيرة راستا باري سياسي دا او چالاكي اف چالاكيال بنفشاري دابون خلق هاتيا گرتن خلق هاتيا خطان اتهام هاتینا بخشیم بو چالاکوانا و شکل جدا اما گرفته جیبت گرفته هروی عقلیتا برطنگا حزبی کو زالل دوره اف عقلیتا ولید کد کو نفس آزادیا را در برین تایبت گریدایت ایش آزان خلقی و تایبت گریدایت بارن سیاسی و حلیز در برینه و ضعیف بید اوجی وی آماجت کد کو او نفس آزادیا را در برینه شکل که برفره نینت وی آسفت ویدانینه اتآسف المحکم بله گلک جارم دی بهیسین جه پیامنی را جه راپورتا جه خلکی دی بهیسین کو خالق لبعدینان تین دعخواست کرن یعنی لیکونین گلوان دی کرن یعنی گلک جای تین زندان کرن جی لسر هندک کومنتا لسر هندک نویسینا لسر میدیا جواکی حتی چند دی یعنی او کارین کو لدیجی وانتین کرن یعنی او کارین کو سنوردار کرن آزادیا رادر برینی دبتا اگری هندی کو او خلکا پاش بفگر یعنی نکارا باوریا خود دیار بکا کارتکرنکم مظنی هایی و او سردیا در صلات گل آزادیا را در برنین کرد آسک پیت کنینه او سردری که سقطه یا در برش وی برطنگی حزبی او خو الظال بینید الدوره اوجی گرفته که اب گرفته یا گریدای پیکات و عقلیت و حزبی و پاراسن و برجواندین برطنگین حزبی ولید کرد او خو ضررمند سرکی جی بو اگر تفکیل کدیر بکی هر دست حالاته چونکه اگر ام چارچوبه دیمقراطیت دا آن سلوک دیمقراطی جواک مدا حتی نکات آستا که پیت بیدنینه فربو سلطه یا هاندر با یا پشتوان با یا هاریکار با گو اف جواک آنجی كاكري برز أزقل كي سباسياتات كم دايما ما بترين عدم ربر إسماعيل عامدي تشابديري سياسي جدوكي بمرابو ودريه سنوري سرزيري يدنف برا باجاري جولا ميرغو دهو كيداج بر ساعتين كاريين كيم ريوينج ناتشار دي مينين حياة روجا دنجي لبر سرمایه زوستاني لبندا دورا خوا بمينين ريوينج دا خواز دكنكو لشونا حف ساعتوني وان دريه سنور 24 دمجميران خدمتي بكو فكري بمين جبو او باش نكفن رابورتا بامري دنجي امريكا عارف اصلا اف ظلامه کو هدی دمشه ناوه و حج علیه و او نچار مایه کو شواخوا لسر ویچیایی در باز کریه. جبر کو دورا در بازبونا جدری سینور دناوبر حرما کردستان و ترکیه دا نگهشته وی او نچار مایه کومینا هجمارک ریوینگان لگل خزم و حوالین خواه شوا زوستان دناوا منوبیسه دا در باز کرنه. شوی دینی ساعت نهیم ایوه بیکردنه زوخی هم بیکردنه هم شوی دیا لیا بویسترینه هم سری بریم والله گله جمعی دی؟ ای خودی از زهر جمعی دیم
دریه سینور سرزیر کو به ترکی وک üzümlü hatiye binav kirin beriya 7 sala di navbera bajarokê Çela Culemergê û Amedya Duhokê da vebûye. Deriye Sînor rojê 7 saet û nîva xizmetê dide rêwingan an ku saet 8 û nîvê serê sibê dest bi kar dike û heya pêncê êvarê berdewam dike. پیشاو دیگه روزا برده روزا حتی وای نویتی بچه نویتی دیسا بمینالیه یک نوی ولیه نه حتی نه نه اوتیله ها نه جهی دست نویجه که ها نه جهی چاوخوانه که ها چون نه هجمارek zêde rêwingê ku ketine rêza derbasbûna Deriyê Sînor dor negihiştiye wan ew ne çarmane ku heya roja din benda dora xwe bisekinin. Vedê ne lavoke ne cihê xwarin ke heye tiştekî verî nevan. مامچکن چه چیزی من نباشه برف سال باران افقا انسان مقدور ها افقا انسان معرض مقدور yani yardım da xwazin ama gir hatine ama hene mala xwe nexaşe meşe ama direkt bera bana xastaxane ambulansı da xwazin kes neyne yani yardım da xwazin bera deri meravek em derbas. Deriyê Sînor ku bo aboriya deverê jî pir giring e hejmarek zêde rûnişvan bi saya vî derî debara xwe pêk tînin. Bo çareseriya vê pizgirêkê rêwîng daxwaz dikin ku Deriyê Sînor mîna deriyên dîn 24 saetan xizmetê bide. خدا همو اشی موایه هم تین علی بخواد کار کیم که کوچینه او خدا مقدود بل کنه و دانه و حتی اسلامی ها یا عابد خدا سریبه او صبح منو بعدن حولی موایه ایراقی و بعدن منو بعدن اما ساعت 8 نهی شور کردن حتی اینجی ایران خودم 24 ساعت و عبدی گهنه کار کی گهنه خباته کی خلاصاری خدا نشده Lê ji aliyê Tirkiye ve karmendekî Deriyê Sînor ku nexwast navê xwe bide got ku ew ji ber ewlehiyê nikarin 24 saetan xizmetê bidin. Qaymeqamê bajarokê Çelê Anko û Çukurcayê Hesan Kurt di meha mijdara 2022 da ji Ajansa Anadoluya re ragihandibû ku heya wan ji kêmahiyên Deriyê Sînor heye û ji bo durustkirina şert û mercan xebatên wan berdewam dike. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Culemerg. اندامي جفاتا نونرين كونغرسا امريكيا نو كيفن مكارثي هاول داكو دجبراتيا محافظ كارن دوستي خو اتون صص بكا ودنجن تيرا خو بدس بخا حتى كو سلوكاتيا انجمني نونران انو دنگدانا ايرو سشام بيدا ببرانيا دنجن كوماريان بدس بخا پشتی هلبجاتن نیف دمیین مجداری کماری خوازن هەڤالên مەکارتî ketina mişt û mirê û pisyarê kakî dikare partiya wan bi rê ve bibe gava ku ew kontrola encûmen dikin. Komek ji muhafazkarên tundrêlê dijî namzetkirina mekartî ne û bifekarin ku ew nerin bûye bi hevrikên demokrat re dema kontrola civatê dikir heta di salên ku Donald Trump yê komarî dikuş kes pî debû. Divêt ew dengên tevaya endamên komarî bi dest bîne ji bo ku bibe serokê civata nûnerên Kongresê Emerîkî. لێکۆلەرانی FBI پێیان وایە کە هێرشی ئەو گەنجە تەمەن 19 ساڵەی خەڵکی ویلایەتی مین کە لە شەوی ساڵی نوێ بە چەقۆ 3 ئەفسەری پۆلیسی شاری نیویۆرک بریندار کرد کردەوەیەکی تیرۆریستی بوو. ئێستا تریڤەر بێکفۆرد بە 2 تۆمەت هەوڵدان بۆ کوشتنی ئەفسەرانی پۆلیس و 2 تۆمەتی هەوڵی دەستڕێژکردن داوانبارە. هێرشەکە لە نێزیک ئەو خاڵە ڕوویدا کە پۆلیس خەریکی پشکنینی ئاهەنگێڕانی ساڵی نوێ بوون لە بیرەوەریەکانیدا کە لە شوێنی ڕووداوەکە دۆزرایەوە ئەو تاوانبارە نووسینی هەبوو لەبارەی تالیبانەوە. لە نووسراوەدا پێشنیازی ئەوە دەکاتن کە چاوەڕوانی ئەوەیە وەک شەهید بمرێتن. بێکفۆرد لە ڕادارێکی FBI دا دەرکەوتۆ دوای ئەوەی کە دایکی ئەو کاریگەری ئایدۆلۆژی جیهادی لەسەر کوڕەکەی خۆی ئاشکرای کردبوو. ji bo behsê wê êrîşa ku li şeva serî salî hatîkirin û lêkolîna ku niha jî têkirin gel wî niha Peyamberê dengê Amerîka Sinan Tuş Demîr ji New Yorkê bi mere li wî cihê ku ew rûdaw lê qewmî. Sinan çi tiştî nû heye li ser lêkolîna bi wî xortî ra?
بلی روز باش داخل وکی کتی زانی سه روز بری لوی پیروزباهی سر سالا نو دهات پیروز کرن ام بیشن 5 و 6 کلان لوی دری دورتر لوی دری جهه که کنترلی هبو که مرو بکاربن در باسی وی علی ببن بشتاری پیروزباهی ببن تو زانی لوی دری ایرشه کو در حقی وی ایرشه دا اوید بیشن یعنی او مرو 19 سالی بو جهالت که دنی حاطبو نیویورکی وکی تجی زانی او مرو 19 سالی بو حاطی نیویورک در روز پیشیا پیروزباهی نو لوی دری نیویورک دبینه و به داستکی نه به چککی به داستکی جه کنترل ایریشی پلیسان دکه لگور آگاهی پلیسان و اف بی آی دبیجن ام مرو تکیلدیاری وی به طالبان ره جبر کو د پاکیت وی دا ام بیجن بریکا وی دا کاغذ که به دست نویسی دیتنه به کاغذ دا نویسه کو ام مرو حز دکه بشتاری طالبان ما در حق وی دا راپورتک آماده کربو تو حزب کی ام بی راپورت تف تماشا بکن داخل لباجار نیویورکی نیزی میدان تایمسی کو پیروزباهی سرسال تی بریوبرن لهمبر پلیسان دشوا پیروزباهی دا ایرشک هاتبو کرن دی ایرشی دا سه پلیس به داستکی هاتبون بریندار کرن هر وها دی ایرشی دا ایرشکارجی جالی پلیسان و هاتبو بریندار کرن پشتی ایرشی مجی جنیویورکیان پرسی که د کولانان دا چخاس مترسی دارن It's not really safe around here. You always gotta keep your head up because براستی نیویورک هند اولهنینه دوی هون هر تن بالا خو بدنا دورو بری خو هر سال ایرشن وها چد بن اف ایرشه بو من حیبتی نبو دو مهام بری نهال برچاوه من ایرشی پولیسان هاد بو کرن هن رونشتان نیویورکی جی دبیجن او ناترسن لی بفکارن جبرکو دمکو او دبیننکو هن کستین ایشاندن و جیانا خوش دستدن دلیوان دشوته و دفکرن که چاوا دوی پیشیا وان ایرشان ورگرتن دناف جواتی ده مجی هن مروفان جعالی هن تشتان و ینوک سیاست نجات پرستی و نفرت هاتن ششتن بش راجی مروف با آوائه گی تون دردکون هولی و هیرشن تون دکن اف جی دلی ما دشاغدینه ده همان دمی دا سی پولیسین کج سر خوهاتبون بریندار کرن جن خوشخانه درکتن و تندرستی وان بربه باشبونه ودچه مروی کو ایرش کربو جی نها د نخوشخانه ایده جبر کو دما کو ایرش کر جالی پلیس کی و بگوله کی هاتبو بریندار کرن لگور آگاهین پلیسان دبه کو ایرش که تروریستی به لوره دیسا لگور آگاهین فرمی اف مروف جالی اف بی آی و یک هفته بری هاتیه جپرسین ایرشکار 19 سالیه و جبو وی ایرشی جیلتا مینه هاتیه نیویورکی سینان تونشتمیر دنگ امریکا نیویورک بله هجه گوتنیه کو او مروی کو ایرش کرد 19 سالی بو دایکاوی مالباتاوی یک مهفری دچه اف بی آی را دبیجه کوری ملسر آنلاین لسر اینترنتی تکلی دادنه به گروه تروریستی و جهادیست را جبر ویجی اف بی آی ده هفته بری او مروف جی پرسین کریبو داخل بله سنان توش دمیر په امر دنګ امریکا جه میدان سکوئر له نیویورک به مرابو گل کې سپاس برنامه هفترنگ برنامه کنری یا بشی کردی لدنگی امریکایی از لقمان احمد هر دو هفتی جارکی و دبم گرکی ناو اختی چاندو و نرا رنگین بمرانه راپرسیەکانی ئەم دوایی سنتری توێژینەوەی پیو لێرە لە واشنگتن دەری دەخەن کە سەرۆک جۆ بایدن لە زۆربەی ئەو وڵاتانەی کە راپرسیان لێ کراوە و ئەنجام درراوە متمانەی فراوانی هەیە وەک سەرکردەیەکی بەهێز سێر دەکرێتن لە کاتێکدا متمانە بە ڤلادیمیر پوتین سەرۆکی رووسیا لە دوای داگیرکردنی ئۆکرانیا لە ساڵی ڕابردووە بە پێی راپرسیەکە زۆر دابەزیوە وردەکاری لەم راپۆرتەی دەنگی ئەمریکادا پشتی هلبجارتن نیردمین امریکایی تمهای مجداری دا سروک جو بایدن چو هفدیتنا ربر چینی شی جین پینگ و ربرین دنین جهانی لآسیایی و گود که اوخا به هستر هستکن جبر انجام چیتر جیا چاوریلی کری بو پارتیا ویا دموکرات. I know I'm coming in strong, but I don't need that. I know Xi Jinping.
از دزانم کو از بهزم لی من پیویسی بوینینه از سروک چینه شی جیم پینگ نازدکم من جهر ربرکی دنیا جهانه پتر دم لگلوی در باز کریه از وی باش نازدکم او جی من نازدکه گلکیم شاشتی ده تگهش نامه ده هنه دوی ام وی فهم بکین کو هیلین سور لکونه و تشتین هری گرینگ بوما هر دویان ده 2 سالین بهنده چنه. Are you getting ready? Hilbijartina nêdemê bû kandîdên komarî yên ku serokê berê Donald Trumpê piştevanî lê dikir gelek baş derbas nebû. Rapirsîn destnîşan dikin ku rêjeya desteka dervê welatî bi Amerîkayê zêdetir bûye bi hatina Bidenê bu qesda spî li şûna Trumpê. Lêkolîneka tîrmehê ji navenda lêkolînê ya Pew destnîşan kir ku navgînek 158 ji mezinên li seranserê 18 welatan dibêjin ku baweriya wan bi Biden heye ku tu karobarên cîhanê da tiştê rast bike. Richard Wyke, rêveberê lêkolînê helbestên global li Pew derbarê lêkolînê agahî dan dengê Amerîkayê. Di astê kesan da rêjeya wî çêtir e. Xelk wî li gorî Trump beşiyantir dibîne û bi giştî xelk ji siyaseta wî pitir hez dikin ku jiya Trump. Hûn dizanin peymanên keş û hewayê mînakeke baş e. Biden mevet gerîne peymanên keş û hewayên Parîsê. Tişteke ku pir tê hez kirin. Lê hezkirina ji Biden li derveyê welatî bi rêjeya pejirandina wî yê li nav welatî da li hev nagire. Ku piraniya rapirsînên giştî li dûra ji sedî çil nîşan didin. Pispor balê dikişînin ser dubendiya rewşa siyasî li Amerîkayê û dibêjin ku gelek rêber li derveyê welatî pirtir hezkirîne ku ji nava welatî. Elizabeth Shackelford ji Encumena Chicagoya karobarên gerdûnî qebûl dike ku xelkê li pir welatan hez ji rêbaza Biden dikin. Xelk hîn jî pir kêfxweşin ku Biden Amerîkayê vedigerîne ser masayê û hem bi awayeke çalak û hem jî bi rêzdarî di civata navneteveyî û kar û barên cîhanê de pirtir têkildar e. Nêrînên başên derbarê Bidenê li derveyê welatî bereva jî nêrînên derbarê serokê Rusyayê Vladimir Putinê ne. Piştî dagirkirina wî ya bê sedem ya Ukraynayê. Richard Wyke dibêje ku lêkolîneka Pew nîşan dike ku navînek tenê seda neh bi Putin bawer e ku tu karobarên cîhanê de tiştê rast bike. Gava ku dûr tê Rusyayê her tim tiştê ku em dibînin li gelek welatên ku me lêkolîn lêkirine rêjeyên herdem kêm ji bo Putin hene. Ew jî bertekek tund ya raya giştiya li dijî dagîrkirina Rusyaya Ukraynayê ye. Serokê Fransayê Emmanuel Macron yek ji gelek serokên cîhanê ye ku spasiya Bidenê kirî ji bo rêberiya pehêz ya piştevaniya NATOyê û Yekîtiya Ewropayê bo Ukraynayê. O got ku heke destûr bê dayîn ku Rusya bê kontrol bimeşe, îro li çi cihekê cîhanê aramî çênabe. Raporta Cindy Sain, Cedozel dengê Amerîka. ئەو شرۆڤەکارانەی کە لە ڕژیمە دیموکراتیک و ئۆتۆکراتەکانی دنیا دەکۆڵنەوە سەرنجی تایبەتی دەدەن سەر بزوتنەوەی ناڕەزایەتیەکان خۆپیشاندان لە وڵاتانی وەکو ئێران، چین و رووسیادا. ئەوان هوشداری دەدەن لەوەی کە ڕژیمە پاوانخوازەکانی ئەم سێ وڵاتە بەهێزن و دەبێت کۆمەڵێک ڕێوشوێن دیارکرا و دەستنیشان بکرێن بۆ ئەوەی دیکتاتۆرەکان بڕووخێنن. وردەکاری لەم راپۆرتەی دەنگی ئەمریکادایە. دو بەدوای مەرجی ژینە ئەمینی لە نێو گرتوخانی پۆلیس لە ئێران دوای ئەوەی بەهۆی مەسەلەی پۆشینی سەرپۆش دەست بەسەر کرا بە دەیان هەزار کەس لە ئێران ڕژانە سەر شەقامەکانی وڵات. ڕووداوەکە لە ڕاستیدا کاریگەری لە سەرانسەری ئێراندا هەبوو لەبەرەوەی هەموو کەسێک لە ئێران مەترسیان لەسەر کچەکانیان و هاوسەرەکانیان و هەروە خوشکەکانیان لەلا دروست بوو کە لە هەمان بارودۆخدا دووچاری ببنەوە. لە چینیش ناڕەزایی گەورە سەری هەڵاوە، هەروەها بانگەشەکانیش بۆ واسیێنانی سەرۆکی وڵات لە پۆستەکەی. ئەوان دەستیان بەکاردانەوەی تۆندامێز کرد بۆ ڕێگریکردن هەتا ئاستی سفر لە کوێت لە میانەی سەپاندنی ڕێکارەکانی بەربەسکردنی کۆڤید. ئەوەی بەهۆیەوە قەدەغەی هاتنە دەرەوەیان لەدایان میلیۆن کەس و هەندێک جاریش بە سەدان میلیۆن هاوڵاتی چینی لە نێو ماڵەکانیان کرد.
پسپۆران دەڵێن بزوتنەوەی ناڕزایی لە رووسیا زیاتر دەمکوت کراوە و لە ساڵی 2021دا زۆرێک لە هاوڵاتیانی رووسی هاتنە سەر شەقامەکان دوای زیندانیکردنی ئەلەکسی ناڤالنی نەیاری سەرۆک ڤلادیمیر پوتین. هەروەها داگیرکردنی ئۆکرانیا لەلایەن رووسیاوە لە مانگی 2 ساڵی ڕابردوودا ئەوەش ناڕزایی هێنایە سەر شەقامەکان لە رووسیا. ناڕزایی گەورە و بەرچاو سەری هەڵدا ئەوەش بماوەیەکی کورد دوای داگیرکردنی ئۆکراینە و هەروەها دووبارە لە کۆتایی وەرزی هاوینی ڕابردوودا کاتێک رووسیا ڕایگەیاند کە خەڵکانی زیاتر بۆ خزمەتی سەربازی بانکهێش دەکات بۆ ئەوەی بچن لە ئۆکرانیا بە شەڕ بێن. شارەزایان دەڵێن ناڕزایان لە ئێران و چین و هەروەها لە رووسیا وایان کرد کە سازش بە ڕژێمە ستەمکارەکانیان بکەن. پرسیاری ئەوەمان لە شارەزایانمان کرد کە ئایا بزوتنەوەکانی ناڕزایی پێویستیان بەچی هەیە بۆ ڕووخاندنی ڕژێمە ستەمکارەکانیان. ئەگەر ئەوان پێیان وابێت کە دوای نەمانی سەرۆکەکەیان ئایندەیەکیان دەبێت ڕەنگە لە قۆناغێکدا هەوڵی دروستکردنی هاوپەیمانی لەگەڵ ناڕزایانی سەر شەقامەکان بدەن و پێیان دەڵێن ئەوان لە دژیان ڕناوەستن و ڕەنگە ئەوەشهانی کەسانی زیاتر بدات بچنە سەر شەقامەکان. پسپۆران مانگرتنە گەورەکان لە سەرانسەری ئێران بە کارێکی پۆزتیڤ دەبینن، بەڵام ئاماژەی ئەوە دەکەن ئەندامانی بەشی ئاسایشی ڕژێمی ئێران نەچوونەتە پاڵ ناڕزایان. And then finally, I think that there needs to be some kind of دەرەنجام پێویست بە جۆرێک لە ڕابەرێک بۆ ئەو شۆڕشە دەبێت ئەوەی دەبێتە جۆرێک لە فاکتەری یەکخستن کە ئایا دوای هەرسێنانی ئەم ڕژێمە چی ڕوودەدات، هەروەها دەرفەتێک بۆ دەرچوونی ڕژێمەکە دەڕەخسێنێت. پسپۆرانمان دەڵێن ناڕزایان شیانی زیاتری سەرکەوتنیان هەیە ئەگەر ئەوان بتوانن هەلی قەیرانی ئابووری لە وڵاتدا بقۆزنەوە و تاکتیکی خۆیان بگۆڕن و خۆیان بۆ چەندان ساڵ بچەسپێنن. کەسانی زۆر لە وڵاتدا هەن و هەروەها لەسەر ئاستی جیهانیش کە دەخوازن پشتگیری لە بزوتنەوەی ئاشتیانە بکەن نەک لە بزوتنەوەی توندامێز. تەنانەت بەبێ هەرسهێنان بە ڕژێمەکان ئەو کارەی پسپۆرانمان پێشبینی بۆ ناکەن هاوکات بزوتنەوەکانی ناڕزایی هیوابەخش دەبن. بۆ لۆڕڵ بۆمن سمکۆ عەزیز دەنگی ئەمریکا. سەرۆکی ئۆکرانیا ڤلادیمیر زەلەنسکی ڕۆژە دووشەمبێ گوت کو هێزی نوی یانین وڵاتی ویزدەتری هەشتی فڕۆکن بێ فڕۆکەڤان ئین ئیرانێ یەن کوژعالی رووسیا و هاتنە بەکارئینان لە شەڕێ دژی وانە دوو ڕۆژین ساڵا نودا دەستپێکا ساڵا نودا یا 2023دا خستنە خوارێ. سەرۆکی ئۆکرانیا دەبێژە ژی نەخۆشخانین زارۆکان لە خارسۆف لە باشووری وڵاتی بوونە ئارمانجا موشەکن رووسی و بوونە سەدەمی ئاگر دوان ئاگر بەرببە وان نەخۆشخانە دۆگۆتارە خۆیان سەری ساڵا نودا زەلەنسکی گوتبوو و ئۆکرانی دێ شەڕی خۆ بکەن هەتا قۆناغا سەرکەتنی بەئالێکی دیڤە سەرۆکی رووسیا ڤلادیمیر پوتین گوتارە سەری ساڵێ لێ بنگاکی لەشکەری خواند و گوتە خەڵکی رووسیا و مۆڕاڵ و دیرۆک بەوان ڕەنە. نێزیکەی 2 ملیۆن مناڵی ئۆکرانی بەهۆی شەڕەوە ئاوارە بوونە ئەوانەی ناچار بوون وڵاتی خۆیان بەجێبێڵن و ئەوانەی هێشتا لە ماڵەکانی خۆیاندا لە ئۆکرانیا دەماون بێ جیاوازی شەڕی رووسیا لە وڵاتەکەیاندا کاریگەری دەرونی تند لەسەریان دیارە، بەڵام ئامرازیشی چارەسەرکردنی سادە یارمەتیدانی هەندێک لە مناڵەکان دەداتن بۆ جێگیرکردنیان و گونجاودن لەگەڵ ژیانی نوێی خۆیاندا. پێکەوە ئەم راپۆرتەی دەنگی ئەمریکا ببینین. ئەنیا تەمەنی 9 ساڵە و لە ڕۆژی یەکەمی داگیرکاریەکەی رووسیا بۆ سەر ئۆکرانیا لەگەڵ دایک و باوکی لە کیڤ بووە. زەنگی ئاگدارکردەوەی تۆپباران و هێرشی ئاسمانی بۆتە بەشێک لە ژیانی ڕۆژانەی. پەنجەرەکانمان بە لەوحی تەختە قایم کرد دوای ئەوەی دوو موشک لە دووری 600 متر لە بینایی ئەپارتمانتەکەمان کەوتە خوارەوە. دایکیان دەڵێت دەتوانم بزانم شەڕەکە چۆن کاریگەری لەسەر ئەنیا و دوو خوشکەکەی هەیە. ئەو تا ڕادەیەک گۆشەگیر بوو هەندێک جار شەڕانگێز و گرژ بوو بەردەوام نیگەران بووم کە ئەمە ڕەنگە لە کۆتاییدا ئەنیا تووشی فشاری دەرونی بکات. بەڵام ئەنیا هەندێک یارمەتی لە هیبۆکی وەردەگرێت وشەیەک کە بە زمانی عەبری بەواتای باوەشکردن دێت. هیبۆکی یاریەکی چارەسەریە کە لە ساڵی 2006دا لە ئیسرائیل داهێنراوە وەک ڕێگەیەک بۆ یارمەتیدانی منداڵان بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ فشارەکانی دەرونی لە کاتی جەنگی لوبنان لە ساڵی 2006دا.
لە مانی چواری ساڵی 2022دا پسپۆرانی دەرونی ئۆکرانی دەستیان کرد بە پێدانی یاریەکەی هیبۆکی بە بەشێک لەو منداڵانەی کە تووشی فشاری دەرونی بەهۆی جەنگی ئۆکرانیاوە بووبوون. خێزانی ئەنیا یەکێک بوون لە یەکەمین ئەو کەسانی کە لیکیڤۆریان کرد. دوای 3-4 هەفتە جامەعشکراکانمان بینی. ئەنیا جارێکی تر دەستی بە پەیوەندی لەگەڵ منداڵان کردەوە. دۆستانە بوو، زۆر ئارامتر ببووە. ڤیکتۆریا نەڕازەڤشک یەکێک بووە لە یەکەم دەروون ناسەکان لە ئۆکرانیا کە لە کاتی کارکردنیدا لەگەڵ منداڵان بەکاری هێناوە. زۆرێک لە منداڵان بەهۆی شەڕ تووشی فشاری دەرونی دەبن. ماڵەکانیان لەدەستداوە ڕۆژانە بەدەست هێریشی موشکیەوە دەناڵێنن. ئێمە هەوڵمان دەدا شتێک بدۆزینەوە کە یارمەتیان بدات مامەڵە لەگەڵ ئەو فشارە دەرونیەدا بکەن. وا دیاربوویاریەک بوو کە منداڵان دەتوانن لە باوەشی بگرن و پەیوەندیان لەگەڵدا دروست بکەن. مارینا چیرکاشینە شارەسەرکەرێکی هونەریە دەڵێت هیبۆکی یارمەتی منداڵان دەدات ئەمەش تەندروستریەکە وەک لەوەی هەمووی لە ناخی خۆیانە بمێنێتەوە و هەمیشە باوەشێکی پێویست بۆ منداڵەکان دابین دەکات. ئێمە پێی دەڵێن سەگی باوەش پیاکردن. ئێمە لێرە منداڵمان هەیە کە لە سەرەتای شەڕەوە کێفیان بەجێ نەهێشتووە. ئەوان یەکەم منداڵ بوون کە هیبوکیان وەرگرت. تا ئیستا زیاتر لە 5,000 ئۆکرانی توانیویانە سوود لە چارەسەرەکانی هیبۆکی وەربگرن بەهۆی ڕێکخراوی خێرخوازی ئەمریکایی یونایتد هێلپ ئۆکراین. گروپەکە پارەی خولەکانی ڕاهێنانی دەروونناسیش دابین دەکات کە چۆنێتی کارکردن لەگەڵ هیبۆکی ڕوون دەکەنەوە. بۆ راپۆرتی ئانا کاساشینکۆ، شایان پاشا، دانی ئەمریکا، واشنگتن. زایڵی داهێنان بەرنامەیەکی فەرهەنگی و هونەری بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا. من ئاسۆ جەبار لە واشنگتن دیسیەوە هەردوو هەفتە جارێک دەبمە میوانی ماڵەکانتان لەگەڵمان. وەکات پەیامی سەرۆکی ئۆکرانی دەهاتی ڕایەدارین وڵاتی دەبێژن و نەخۆشخانên zarokان لە باژارê خارسۆف و شەر لێدا قەومینە جارێکە دی لە باشووری وڵاتی بوونە ئارمانجا موشکن رووسی و بوونە سەدامی هەندێک و زیان بگەهان نەخۆشخانان. راپۆرتەکە دەنگی ئەمریکایە. پایتەختا ئوکراینە کیێڤ di destpêka sala 2023 de ji ber pêleke nû ya texînan hêjiya. Piştî ku Rusyayê beriya pîrozbahiyên serê salê carekedin bi müşekan êriş bir ser paytaxt û bajarên din yên Ukrayna. Bajarvanê Kievê ragand ku êrişên Rûsî 30 deqîqayan piştî nîvê şeva serê salê destpêkirine û 2 herem hatine armançkirin. Serokê Ukrayna Volodymyr Zelenskî di gotara xwe ya bo serê sala nû de diyar kir ku Ukraynî wê heta serfiraziyê bi dest bixin şer bikin. Wek yek welatekî yek tîmekî bi tevahiya heremên xwe. Seroktiya Ukrayna diyar kir ku çend deqeyan piştî gotara serê salê ya Zelenskî nexweşxaneyeke zarokan ya li herema Xerson ya li başûrê welat rastî êrişa müşekên Rûsî hatiye û li nexweşxanê şewat derketiye ku bûye sedema zarareke mezin ya wêran ker. Dûra nîvê şevê piştî gotara serok bombebarankirin a nexweşxaneya me dest pê kir. Qata jêr û qata duê nêzî heft caran hatin lêdan. Şewat derket. Me bixwe hewl da ku em vemirînin. Heta ku tîmên agirkujî hatin û şewat vemirandin. Her wiha li bajarê Mykolov yê li başûrê Ukrayna jî êriş hatin kirin. Bajarvanê Mykolov ragand ku di êrişê de heft kes birîndar bûne li taxake bajêr şewat derketiye û her wiha gelek avahiyên niştîcehbûnê jî zarar dîtine. Li Rojavayê Ukrayna karbdestên heremî ragandin ku di êrişên Rûsî de 4 kes birîndar bûne û 5 bajêr bê elektrîk maye. Li gor ragahandina Kremlînê Serokê Rusya Vladimir Putin gotara xwe ya sersala nû ji navenda leşkerî ya li başûrê Rusya pêşkeş kir. Putin di gotara xwe de diyar kir ku heqbûna exlaqî û dîrokî li gel Rûsan e.
Pêlanûya êrişên Rûsî di demekê de pêk tên ku dagirkeriya Putin ya li Ukrayna dikeve meha xwe ya yansdan. Dema ku Rusya bi awayeke sîstematîk bi nesaziya enerjiyê dike armanc û di zivistanek dijwar de bi milyonan Ukraynî di nava sar û tariyê de dihêle. Hevdem dema ku Ukrayna bo têkbirina êrişên Rusyayê pêbaweriya xwe ya bi piştgirî û alîkariya leşkerî ya ji Awropa û Amerîkayê didomîne, Serokê Fransa Emmanuel Macron roja şemiyê soz da ku ew ê alîkariya Ukraynayan bê têkçûn, bê navber heta serfiraziyê bidomînin. Özlem Yasak, Dengê Amerîka. سەرۆکی فیڤا وێنەیەکی خوا دەگەڵ ماڵباتە یاریزانی تۆپاپی ناوداریە بەرازیلی کوبەری چەند ڕۆژان وەغەر کردی وەشاندیە ئەو دەگەڵ مەزنە کاربەدەستین دیێن فیڤا ئامادەی ڕێوڕسمین وەشارتناوی یاریزانی ناوداری جیهانی دبن پێلێ وەکو تێناسکردن و تێزانین و یاریزانێکی سەردەمێ خوا بوو و ناوێخوا دیرۆکێدا تۆمار کردە ئەو نەها لێ فێلا پلیمەر لە ستادیۆما ور ڕێوڕسمین وەشارتناوی تێن کردن بوێ چەندی ئەم تێن داویە بەرنامە ئیرۆ یا کورد کۆنەکشن بهیڤیاندنێک و سبەهیژی ئەم بگەینەیەک دی بەرنامەکە دیدا هاتاوی دەمی هەڵ شاد و بەختەوەر بن و دەمەک خۆش.